Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel Kecil. Kali ini kakak mau berburu mainan nih teman-teman di sini teman-teman. Katanya banyak mainannya di sini teman-teman. Ayo teman-teman kita cari. Wah, apa ini teman-teman? Ada ondel-ondel solawat teman-teman. Ada ondel-ondel solawat sepasang teman-teman. Wih, keren. Ayo teman-teman kita cari lagi teman-teman. Di mana lagi ya? Wah, apa ini teman-teman? Ada pop it teman-teman. Kakak menemukan mainan pop it teman-teman. Wih, ada banyak nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, ada pop itnya ada 6 teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh di sini dulu aja teman-teman. Kita cari lagi. Ayo teman-teman, di mana lagi ya? Wah, apa ini teman-teman? Ada topeng ondel-ondel. Dapat topeng ondel-ondel teman-teman. Kakak dapat topeng ondel-ondel. Wih, dapat topeng ondel sepasang teman-teman. Ayo teman-teman, kita bawa sini lagi teman-teman. Wih, banyak ini teman-teman mainannya di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Di mana lagi ya teman-teman? Wah, ada lagi teman-teman. Ada ondel-ondel. Wih, ondel-ondelnya baru teman-teman. Kakak dapat ondel-ondel sepasang baru teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Dapat banyak ini teman-teman. Wih, kakak happy sekali teman-teman. Ayo teman-teman, di mana lagi ya? Wah, apa ini teman-teman? Ada squishy teman-teman. Ada squishy BT21. Wih, si Coki teman-teman. Wih, ini si Tata teman-teman. Wih, ada si Koya. Wih, banyak teman-teman di sini mainannya teman-teman. Wih, banyak teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah banyak teman-teman. Masih ada gak teman-teman? Ayo teman-teman, kita cari lagi. Di mana lagi ya? Wah, ada lagi teman-teman. Ada lagi. Dapat 2 pasang ondel-ondel teman-teman. Wih, banyak teman-teman di sini teman-teman. Dapat 2 pasang ondel-ondel. Ayo teman-teman, kita bawa lagi teman-teman. Wow, banyak sekali di sini mainannya teman-teman. Aduh, banyak nih. Kakak nggak bawa keranjang teman-teman. Kakak lupa bawa keranjang. Dapat banyak padahal teman-teman. Wih, banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.